самые знаменитые люди, которые все написано. Афанасий Михайлович Кириллин. Первый Очень лет работали, да? Сами помогают. Algıstah ayhal eyağa sağarda boluktun Ülüsken vüylü bütün üldete gelbet Ödük manı örü aktar sanır Bir döydül aktar bıt Önürünü ılınan tiyen tiksen gelbet Kündü manı ılcıttar bıt Uygunu bıyanı uhansan Oloksiyon olurur kömüs bihik bitiger Çakır jolloh tuğnatıgar Kök tölönünen ottullar Sağalı tutuğla koçolnay cebet Sırdık alahata algıstah artığın arıyar Jorak ümmüt ünne
Олық жақ коммунальный қайыстыва чүрапчы ұлығынағы Чакырдағы участығын үйті үләйт әржонын толыр ұтығар Роман Данилов тыллара Афанасий Ануфриев мелодията Чакыр дойдум мені. Yürüdük mengen ayak Haram aygı taptık keren Haram hamba hatırlarına Çakır çakır sire Çok çükere koydum yere Çakır 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 sire Saydan canlar sergeler Saydan sırdık keskiler Çakır sire çok tükere koydum yere Çakır 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 sire güneş saydan Keni tutsa güne durar Kine dolan vererek Meni gerip küske dolan Diyene eririk Çakır 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 sirem Çok çükere doydum yere Çakır 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 sirem Güneş saydan beni bilir Çakır 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 sirem Güneş saydan koydum yere Киндиманы манымы сугут уялжыттар Сака сиегнен буга баргырдын алгыска ыңырабыт Болхойон истия хайын, болхойон хайын Ортодой дум жаднара bu kabarı öğren kötен тұрамат. Маннек перекестілер диye tutullan kılfıtıgar maqtaran тұран ал оппын аттар бар көңілден.
Марты дойды кейте болан, айыл қалын алтыған, ең құяр дүн сетеннен тұрамын, арқаттан тейінне аңи қан аймақтырын, көксіттен көнтісті күдеркен жаннырын. Қоммы тоспын қоннырын, үрелгі тоспын өйлен, алғысыл бұлан сағаран рәген. Ал отымызчыта бір жабытық, жағылар жабады, күйісчі қыламан, сағыр чанчық, қатан тенверия. Умай, умай, умай. Үйедай тұттан аттырыла, жәлеғі оғытын маңылақ селінен, сұт тағарын, сербін дайдығын, тұныян ребін. Ал отым, умай, еркет. Сербін дайдығын, тұныян жәлеғі оғытын маңылақ селінен, сұт тағаранмын, өрден көтітен ребін. Арағаш шанчықта, армаған баттақта, өт күхілтыллақ, тойаны әккен, беге манылақ аспетінен, оқтақ күміхінен, аяқ тұтамыд, үйерден көтетен, сақан жолын серінен, ал оппыны хаттаған бол оқтын. Ағыз илақ сағылақ, атанақ мөңіріндақ, айгір сіліканы едойдым. Сірім дойдым ішчілері, едойдым ішчіті, аналақшын қотыным. Сертін мүктірі ғылқыр жағастар, көміске саналақ қотыдың әжидерім. Бұқа бары үйерін көтің, бейге манылақ аспытынан, сақа жанының бөхінен, арылақ саламатынан, аяқ тұтан алаппын күнділән рәбін. Әміғыл, еркет. Үйәді дүғалақтақ, үрді ғайылар бұд, ортыдойды жонлары қандыда сұрыттақтарына, өрі, теміскі, аралчылы сылжары боларын дұйжан, әтен тыйнан тұрамын, ал оппар арылақылайынан аяқ тұтан күнділән рәбін. Ал отым ағыл, еркет. Әбет аға, еркет. Сақа жанын серінен ал оппыны хаттағын бол оқтын. Бұ маннық үйерілақ күнге беге сербетігер ал оппыт олайық кемігер көрдағы шөйдік е тұтылдан тақсан бұ ал оппытын ағатар бұқырдық дойды бұтын сәргебітін бартын сылағынан қасия тұрдын ғас ұтаға диемет үйерен көтен көрдіғын елаттан көрдіғын аттағын тұрамын жоллақ сұрғылақ олығынан олыру қайынден әттағын болуқтын. Үйерін көтің, жоллақ сұрғылақ олығынан олырың, үлерен қамсан, бұ алаға желер бүт бейенлері барата сылағынан егде тұрдынан, ереме жебіт әме үшірес болат тұрдын. Жоллақ олық бүт бейені сарғылана тұрдын. Женетен тұрамын, бұ үрдік меғақаллантан көрдіған мақтанан тұрамын. Ұруй болдың, айқал болдың. Айқал! 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 Е, онда бүгінгі үйрілі ақын бітіген әсті шөйттік әйге үйрен көтен бұл жағын бұтсар кебет үшірей алағын олады мәрден әтен тұрамын бұқа бары бітер жолы соргыны бағарабын.
Эгерде тыл барар, Чакырнейлеге муниципальный тарели бахалыгар Константин Иннокентьевич Лебедевка. Уважаемый Виталий Семенович, Егор Афанасьевич, всех жителей нашего наследия поздравляю с открытием нового объекта, нашего снабженца теплом и уютом. Всех поздравляю с новым объектом. Поздравляю! Төте күннен болдun, чакырым нехерин олоқтауқтыра, бары жыттар. Бу кыжыктагана биһиге чакырпыт нехелегер газ кирегаттан бир улухан объект бут болар. Ол курдук биһиге тук бар стационар объекта бутын, биһиге оскола бутын, биһиге клуб бутын, тук улухан объекта бутын бартын сылтар. Оны тук бар бутын көрөн биһигине үлага камнаска үлелетер. Улухан объект бут арылды бутунан чакыр нәһәлеген жаһалтатын, онна депутаттарын атырттан этетик сеннек ага телефон багырабын. Бу биеккәтә гыҗык хүддә гыбык үле барда, бу проектын оңлугыттан, манна хит булук бутуттан, онна бу гуп жыгга биеге чүрөпче улустагы халатата тәңгер өләһән, бии манна туқка бир дөдүлактар бит, Кириллина Даша Дарья Михайловна, бу биһиге бидудлак бут, Жасковская Виктория, Иван Петрович Макаров, деманна хүддәк, мана хатта гына бут дигән, хүбелеһе малыһы бага бута. Онда биһи улухан мактап бут дигән багарабыт. Бу түгендән туханамыт биһиге бидудлак бутгар Кириллин Михаил Афанасьевич, бу министерство промышленности бастыгы биячтыгар кини манна гаха килдерен көмөлөһөн сүбөмө болан бу улухан объекттер килдерерге күз көмө бутугар улухан мактап бутун дедиктен багарабыт. Мана хедет такатты бу көтөлнөй туга мошнаха өдө улухан ол курдук биһи осколабыт проегар бу желерби болдун токпутугар болдун бардыгар кини расчеттанан бу кини халайханан бардан качыякта. Ононто бу биһи чакырбыт эхлегер 2 тыгынча хыллар кенелерден үтө жылы кенелерден бу Михаил Афанасий Михайлович бәді кәден турар, бу зал тутуғытта, бу кулуғы тутуқтырыттан кенеттен, хамай бастакы бу 2 тыгынча хыллар кенелерден тутулу бут бир капиталіне улуған тутуғып болар. Манта халқы білген желеби тутулуқтыра, осколуғы тутулуға, халқы баран хияға, онна хамай кене тоқ барын тыын боппыруғын бартын бағарар, бейге бу объект боп болар. Онын бүгін бәм мақтадым әті бары бу гуп жылға өләһеттерегер, бары правительство өләһеттерегер, онна жоммон хәлгемен ыңырым әті бу болары тұры бу барга бейге манны күрді қайдылақ, онна манны қайдан әрі білеттен бейге кең тұттар тұрамыд, бары бу барга тақсамыд, бейге кең тұттар улухан халаятчы бұтығар, Владимир Владимирович Путинға бу бардық бұт темен әрін әбен. Оны оттан бары халастық оларын, онна дұрубой жоллақ болын демен бағанауын кетебен. Решением Наследного совета депутатов номером 64 за многолетний добросовестный труд, существенный вклад в социально-экономическое развитие Наслега присвоит звание «Почетный гражданин Чакырского наслега» Чураптинского Улуса района Республики Саха-Якутия награждается Михайлов Владимир Васильевич. Постановлением главы муниципального образования Чакырский наслед номером 01 за добросовестный труд и личный вклад в развитие наслега наградит почетной грамотой Акаемову Дарью Михайловну.
Почетной грамотой награждается Миронов Николай Егорович. Знак годом труда награждается Адамов Моисей Прокопьевич. Ондоттон бихе кытык бу улухана беге ыламмыт бу манна килен үйрө көтө булттан мактаны тебит беге министр bütüger Вастоваллах Виталий Семеновичка. Виталий Семенович, поздравительное слово и со всеми благодарностью я вручаю вам вот это письмо. Ondan bir günde bu doktor kahve erkek çocuğuna bitem oldular. Erkek çocuğuna bir kadar durur, temperatura halas tutumlu diyen kaç güne mi bir günle hazır. Bu kahve Türkistan'a filialın halayatçılar Görgü Stepanoviç kemiye evet maktal korkudan tutar kudan bağırır. Жагорнотон туққа бардыгар үлі қамнасқа hem bir tutağçı var bular. O kurtuk emi bu kaçırnayı tukput bigen mannaca kaç güne mekü baga hayını bu kaham bitaragat temilimi vapros baga tura hacı bu da o gına baranca tuq bağdarın bardan beyler uğran turanlar hanalını uğran turanlar oğur but bege bir bırakpar bu yörepit olup Yaguga ülli hırtakpana yöremid ol. Anatan o bar maktanan turamın yörek element dibiske bağlı istemeye makta hurupun tutra bugamında. Ondan bir hiç akar bu cehenlegin canun sekerin adattan bu manna ulukan tutuga me ulukan kıtılağın ondan manna padraçık bakın öyle bir dödülak pıtıgar kadar da dörüttağ Pötö Semenoviç biligenge me makka hurupun tutra buga bulla. Vardı o otur vallahi. Bunda indiğinden duramın hemen maktanı mete bu ulağa küske mi oldu hemen bir
кейбитигер Николай Ивановичка ягырда урукпутун онна бәйбит хәмәй бәләкпутун тутырбытын болганда. Николай Иванович. Соһыйым отырады. Оны кейе аяқ айылдар, әриелер онда көчөндө бұда жанна кырды тоңлыққыт жәнеме, нар кығылар, мейелер, мейе бір бағы жоммут болалар. Она келнеге ұлған мақталбыт жеті. Эгерде тыл барар, Чурапчы Улуга муниципалий районун бағылығын бастық салбуячытыгар Егор Афанасьевич Сивсевка. Уважаемый Виталий Семенович, уважаемый Михаил Николаевич, Константин Никентьевич, уважаемые жители Чакырского наследия, от имени главы муниципального образования, от себя лично как курирующего заместителя, искреннее поздравление с вводом нового объекта котельной на газовой топливе. Так, Чурапчинский улус очень сильно и динамично развивается. Буквально позавчера мы открыли несколько социальных объектов, но начиная с 2023 и в начале этого года, это у нас первый объект, который работает по схеме теплоснабжения. Поэтому мы очень рады. У нас заключен договор совместно с ГУП ЖИХа, с Министерством ЖИХа. Виталий Семенович, мы очень долго по этому поводу вели совместную работу. Наконец-то договор подписан. И не только в рамках этого договора мы будем работать. У нас еще есть на очереди Хадарский наследие, у нас есть, который активно газифицируется. У нас есть поселок Карбала-1, который в этом году мы должны включить 100% на газ. Поэтому у нас работ очень много. Я надеюсь, эти работы будут очень плодотворные, и все объекты будут включены в срок. Уастауллах, чакырны алеген Аллах-Тахтара. Бихе бүгін хүрдағын уравит, газтен хүрдақ авраллахтырын. Оны дөкітін нады еге. Қайдақта күрдік чоқ қатөлнедер білген әргерен. Бұл ағы онысылар бүтілергер, тоғы онысылар, ағылыңларғар оңғылуыт қатөлнедер. Хылайы текуштерімон, хылайы үбі қатшыны күтамыд, оңғы бұттаны үрдінен әргеренлер, физически, моральный әргеренлер бігі әрей бәді көстер етіп. Газтен жол, бігі білін бұл Константин Никентьевичнің кәпсілеуітін әтер, бір оғығынан пака бар объекта бұдың бартын көйер дейір. Бұны мені ықсамы деймін бұлла. Білген ұжа қаламы тылыда хас кәлі оларынтан білген көмталақ оғықтыр чапчығысын алақ ғағынан әйжелергіден хылтықтыра ден хүддәған әрінәвет. Оннаттан бігер әліқпет әйеқысы хайдар кәсілгейд әлбәқ Константин Никентьевич тарынан бұйкедіңінші хүбет өтсілгі әйеқа аварийный ветқа жөлеуден федеральный программынан әлбәқ жеуот оңғылықтақ бұ жерлерме бұ көтелінгі қолбанынлар газовы оттыққа паласқа қолбанықтары ден әрінәвет. Онна манны үлелік әлбет кадрдар әйге бәдатық манығы жастарғы онна хаңа специалистер кәлен олық сойларығар төві күйіс болу ден әрінәвен. Onun çakırdır egi jollaq çöngüt. Çorapçılığı çorapçı nehelegin kentten bir bastığından gazavay qatölneye kolbanmut neheleg bolağır. Mene düğün bu hana jılın yine bihigi manna taqqa diuput toyaqın bu gub jayqa solbiyar qalayçıda min akademiyaga birge öğrenmek bol bunan manna galemet taqqa diuput bu übe qaçıda federalnetten respubliketten utarı übülehenen körüller bolan bu abiyattan hacıl innine kirekte oldu olardan qahan bar ülega tem böyle mandık baraga ülega teknik nüanslar hem taqallar anta bihige savakka udara hitere bartın beyran baramut hada kentten kidane neşo demedattan opsay öge hana kiremet bu hacıl kentten araya edot anta bilgen attan mümçele epidem gördük bilgen bihe oçarka Kadar neheligar oğulluqtaq. Kadarı bu yıl süz birehen gazka kolbağımız sosyalni obyektlerin bilingi çoğunan ottuldadılar katölneye gazkemeye görekte yapet.
Onu da hanan katılın ehleger. Bilgin sasani obyektlerime çoğunun ottulur oğut. Hanan körün çok kantan ayından kalerin, tühör ağından ayından kalerin, masına bar bolar, soğuk bolar, çok put kaçısı oda üçügey bolar, kuhagan bolar, olay ciğerler, hoyollar, hörüküleri devi kurduk. Ondan bilgin gaz kene, gaz öte hirantan takatır bulu. Öten hiranından bilgin yıldırlan, уже bilgin постоянно var, happas indiyen münnevakıt, ondan gaz barın tukarı, ehecelerge halas bolunlar, etenge olurun, jollak bolun, dorovay bolun, sayda turun diye tabi. Böyle olur. За добросовестный труд знаком отличия награждается Чикачев Виталий Семенович. İşte marın hepiden güdük bihigat ve vedalis menemişten ıksa bu iki dehince hübbe üç yılga üllehana kendibit. O kurduk çorupçu neheliyegin gazka kolbamat neheliyekterger katiyolnekleri sağırdı. Ona katiyolnekler moşnestorun olanları, onu da hanan çağını yılları lider sistema kolbağın tuğunan üst örüttak jahalı battahan turabıd. Ol bartolukka giriden ergen turamıd. Çorupçuluğun üst İstebennak medalin ulbuda, onun bilinde bu tuygun üledin hincen Степан Анатольевич или вот наградом тут работаем коммуля. Благодарность главы муниципального района Чурапчинский УЛУС с памятным знаком награждается директор филиала дирекции строящих объектов ГУП жилищно-коммунальных хозяйств Республики Саха-Якутия Соловьев Михаил Николаевич. ЖКХ ayının ДСО den hüddalgan addellahtар. Ol addelde bu kaçolanlar proyektlerin, üpteren kaççıların, tututun, ilir, hağılır addel var. Ol addel halayçıların tutamayın bu kekelerge bilsen kalbidim. Ona очень рад, что я познакомился с новым директором ДСУ, с Михаилом Николаевичем. И вот от имени Степана Анатольевича благодарность со знаком вручаю. Чурапчы улуға әғәрді сұруға тұттаралар. Убастабыллах Константин Иннокентьевичка чакыр нехелеген олықтақтырғар. Константин Иннокентьевич Доллах ке, оннан этеканада эге бир дөйлақыт Михаил Афанасьевич Кириллен бу промышленность министрі Москва Бәшті бихеметтен бәкке білсер өтчапыт, таварыспыт, доғырбыт, кені талтығымыт. Бу мұнық олақ олаңыт чагырдар эге гастамыкыдан қағаннағыны ұмнық тақыт, бір өйдір бол тақыт, бастықы проеге олық, атындық аяқ тақыта, оны Михаил Афанасьевич волевой жағалынан, бәді епсетитінен, дөйінен, ханатынан, әйіқі газ кілі бідер мақтынан тұраңыт, оны тұбы Константин Иннокентьевич бүгенлергеме үддәғын үлесті, білеген осколат киреға, мағын әпетін күдік үмкірлігі керектіра, онда бағылыққыт толамыстаңыт, түмсәңет, тахарылақтық үллекі тенәрілден тұрған еме бағылық адыттан әғарды өрі бұтын тұттыры бұтын көңілі. Благодарностью Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия. Тыл барар Саха Республикатын Государственной унитарной территориятын Олок Жаха коммунальный хозяйство генеральный директоргар Виталий Семенович Чикачевка. Уважаемый Константин Иннокентьевич, уважаемые жители Чакырского наследия, дорогие коммунальщики, ветераны отрасли. Сегодня я приехал в первую очередь поздравить вас, жителей поздравить с газом, с новой газовой котельной, которая работать будет у нас на экологическом топливе, да? Вот. И когда приходят новые объекты, когда строятся новые объекты, это говорит о том, что жизнь в селе продолжается. Под эту котельную будут построены новые социальные объекты, которые тоже должны будут подключены. Будут подключены и многоквартирное жилье, которое со временем тоже должно подключиться. То есть строительство новой котельной – это знак дальнейшего развития села, с чем я вас и поздравляю. Вот мы с понедельника всю эту неделю в республике открываем наши котельные
а их ни много ни мало, мы в этом году должны ввести 13 объектов. Из этих 13 объектов мы уже построили и ввели на этой неделе 8 объектов. Это в Вилюйском районе. Вот вчера я приехал с Амгинского района, значит, в Мегино-Кангаласском районе 2 газовые котельные построили, в Татинском районе построили, в Алекминске, в Кобяйском районе. То есть везде у нас идет развитие. Вам очень сильно повезло, то, что у вас есть газ. Во многих населенных пунктах единственное и сердце поселка это является котельная, единственным теплоисточником, откуда идет теплоснабжение, где берется и вода, водоснабжение. Но у вас с развитием газификации, опять же, президентской программы, да, социальной газификации, идет в заречных районов, в Вилюйской группе очень массовая значит, газификация. У нас планы большие и по Алекминскому району, и по Чорапчинскому району тоже в следующем году в селе Хадар, значит, у нас газификация будет. В целом хочется отметить работу федеральных структур, потому что этот объект, который сегодня построен, мы брали займ под, скажем так, небольшие проценты, и она была, конечно, поддержкой президента Российской Федерации. Вчера в режиме видеоконференц-связи глава республики открывал социально значимых 12 объектов в республике. Школы, больницы, детские сады, спортзалы. И в том числе была открыта водоочистная станция в селе Амга. И вот эта вот станция, она как раз была построена благодаря инициативе партии «Единая Россия», которая инициировала этот проект «Чистая вода» при непосредственной поддержке, конечно же, нашего лидера, президента Владимира Владимировича Путина. Вот сегодня говорили о том, что буквально месяц назад мы со Степаном Анатольевичем в стенах ГУПа ЖКХ в городе Якутске подписали соглашение долгосрочное на, значит, дальнейшее развитие коммунальной инфраструктуры в Чорапчинском районе. Потому что на сегодняшний день мы понимаем, что не во все деревни и во все населенные пункты придет газ. Почему я изначально сказал, что вам повезло, да? Некоторые деревни останутся без газа, поэтому там необходимо строить котельные и, значит, заниматься дальше программой подключения частного сектора, о чем мы будем и дальше делать. И также в планах у нас в настоящее время идет разработка проектно-сметной документации по строительству водоочистной станции в селе Чорапча. Поэтому мы долгими и надежными узами закреплены с Чорапчинским районом по дальнейшем нашей развивации, по наше дальше развитие. Ну а сегодня я еще раз хочу поздравить моих коллег, ветеранов отрасли с наступающим Днем работника жилищно-коммунального хозяйства, который мы по всей стране отмечаем 3 воскресенье марта. Поэтому поздравляю, хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, ну и, конечно же, новых успехов в производстве и успехов в целом по жизни. С праздником! Благодарностью Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия награждается мастер Телейского участка Попов Егор Петрович. Благодарностью Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия награждается электросварщик Телейского участка Николай Афанасьевич Лаврентьев. Почетной грамотой Государственное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия награждается машинист котельной центральное село Чакыр Михаил Иванович Никонов. Звание ветеран ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия награждается
машинист котельной центральное село Чакыр Владимир Васильевич Михайлов. Звание ветеран ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия награждается электрослесарь Арлахского участка Василий Васильевич Сыромятников. Благодарственным письмом Министерства ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия награждается машинист котельной центральное село Чакыр Николай Егорович Миронов. Звание почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия награждается машинист котельной центральное село Чакыр Моисей Прокопьевич Адамов. Звание почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха-Якутия награждается машинист котельной центральное село Чакыр Леонид Михайлович Никонов. Бүгінгі үйірілік күнінен. Так, ну и, конечно же, слова благодарности надо сказать нашему подрядчику ООО «ТРАСС», руководителю Юрию Климентовичу. Юрий Климентович в этом году вводит вторую котельню Мегина Кангаласом, тоже в селе Беке ввел газовую котельню. Поздравляем еще раз. Бүгінгі үйірілік. Да, у нас ведущий сегодня там вперед паровоза бежит. Да? Так, тоже слова поздравления с наступающим праздником, профессиональным нашим праздником. Конечно же, поздравляем нашего руководителя, директора филиала Александрова Георгия Степановича. Бүгінгі үйірілік күнінен әғірді ұрытын бәліғыныр. Олық жағыр коммунальный қайыства чұрапчы ұлығынағы төлөдегі участок сварщига Николай Лаврентьев 90 ұтысқыстығынан көрсе қайын. Min kenglik konuk hakılan Ödük kabılılamın idem dirim yonarbın El baksana kımlara ehyenlere miyenleri Süzge borga tepsillen halaktılar kaltayga
Мигылчың жағансыз бақи болар ден Әтәлләрі меғаға кәккәчуға жанарым Онтон бәттәк сыллар күннер әлбәттік дағалар Адын олықтау бұна үнчә барар әйгі Қалын қалбыт санам, қампаттабыт бағам Сөнен қалбыт қор құтун Күлік қадына баттын Қахан әрі, қанна әрі Ән ұнғар бағыттын Сіле бүхен ағыға Оттың мағытын елаға Қалын қалбыт санам, қампаттабыт бағам, сөнен қалбыт қор бұтуым. Күлік қадына баттын, қахан әрі, қанна әрі, ән ұнығар барыттын. Сілер үйен ағыға, оттың мағытын үйаға. Сілер үйен ағыға, оттың мағытын үйаға. Әгірді тыл барыр, үлі бетеләнігер. Олар жағы коммунальный хозяйство бачоттағы үлхетігер. Чакырын ехелеген бачоттағылықтағыр Семен Александрович Филатовка. Gumbo takal bitiler. Aku kecuali waktu biar kita dengan waktu terus marularan istimewa ada libel. Mungkin ben siapa tu tem itu atau hari jauh itu solar hari jauh. Mungkin bu kecuali di takdir betul. Abiyak teri sudah bukan bulannya berubiah dan berubiah terus tua, kemudian bulannya. Waktu itu saya kaibat berakar, kemudian kemudian proses itu dulu pengen kudukan. Tuan baru dia sudah nasrani waktu bu yurine atarin sudah. Gabak olmadı. Тыл барыр, хатчақтамы да петнестер, тәрілтті Траст Туту генеральный директоргар Юрий Климентович Тимофеевка.
Adını hedef bu kalktırdı. Üst tarafı. Oyunlar. Kıyı xotu tutan belteğay sana uğrağay jeni tutaççıları ilan sağlan üleleppet. Yuri Kilmentovich Timofeyev sana je simvolический külühün tuttarar yürüler. Ütü çaha tiyen kelle külühü tutar. Olaq jaha kommunallik haysbatın çırapçı uluğunağı Çakırdağı участок mastara Nikolay Ivanovich Maksimov. Kündü manı barcamut, vürü bütün ürdeten, bu kabara bir somağı bolan, oğu haydan oyoğun, haydan tabiğin. Так, уважаемые друзья, подождите, у нас еще подарки не закончились. Так, чтобы в нашей котельной было так же уютно, тепло, чисто, как дома, мы нашему участку, коллективу дарим промышленный пылесос. Улахан бақтал, онда тымына туга декпен бағарауын би. Бихи болғаны бұл көтеліне қандақ тұтауды, қанды тұтауды, деттен хаңылан үллеспе деме бір коллега бар. Ол күрдіктік бар, отуғар, күйігер, қандақ тұруқтағын, қандақ бөдізі бар, дегені оны кәдіге тұр бұда. Ол тұрар кемегер болғаны би. Оскола отуға чуғадан бұд, дабай мана тұтуққа деміне мен кәпсәте бағылды дамыд үллеспет, мен кехелі ақпет. Анаты бүгін bir bar hoq oyban bigin bakı verepet onda bigin de tengel hajar ihbidigar zıkhali hajar glавный инженерга Иван Петрович Макаровка David Semer bırakıp tutarabudu kangulla Küdüleve Kündümanı barcamut, bu kabarı toğuluktan tutuhan, oğu hayga tümsüğün.
mani yolcuklar bıt, sağalı tutular cebidger üptenih indine. Ağlay lentini bıhar, viyolülef digen toskoyda. Çırapçı Uha Municipali Rayonun Bahalıgın Bastaki Soldiyatçı'nın Igor Afanasyeviç Siksevi. ООО «Скатрас» генеральный директорын Юрий Климентович Тимофеевым, Саха Республикатын Государственной унитарный территориятын Оло Жаха коммунальный хозяйство генеральный директорын Виталий Семенович Чикачеву. Плиточки ухаживают. Да. Что вот так? Все? На счет раз, два, три. Hündimanı Barcamut, Übdük Yürüge, Bugavarı, Uroy! 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 Wanna Hündimanı yolcutlar bıt, sabız sana abiyekka, uaragayga, yolcuttan kiran, kirahılcın yolcuttan den egideni ıngırabıt. Wanna ıngırılak yolcutlarının berahiliktarı sandalıga ıngırabıt. Шлем капли. Шлем капли oldu. O günler bir nefes olur. Teröppü diyetin
He
doyduta teröppü diyetin geriyetem süreğimi tatan ıllatan narot kırcıgar yöreter iti terebüdiye dayduba yağından sürekter ayıcı
Киехет бородай дута, тактир жақтарын керете, кини жомал тата, Dai duba